Uvati mir i osigurati budućnost Bosne i Hercegovine. Njegove analize prate se s pažnjom, njegove riječi pokreću debate, a njegovi stavovi odjekuju širom regiona. Muamer Hasanagić, uticajna medijska ličnost i influencer sa velikim brojem pratilaca, obratio se javnosti u Bosni i Hercegovini sa važnom porukom. Koristim priliku da se obratim svim narodima u Bosni i Hercegovini da budu mudri, pametni i razboriti, da ne nasjedaju na provokacije tako što će opet država Bosna i Hercegovina biti gurnuta u ratno krvoproliće i razaranje, a to je najmanje i gotovo nikako potrebno. Nikakvo drugo poluvrijeme s ovim narodom ne dolazi u obzir. Baš sada kada se geopolitika u svijetu dobro mijenja, pogotovo nakon 24. februara veljače 2022. godine, dan kada je započela ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini. To takozvano drugo poluvrijeme će biti od najmanje koristi, a s velikim, ogromnim i nesagledivim posljedicama po zagovarača. Često puta u svojim govorima zagovaram pomirenje na relaciji Srbi-Bošnjaci i obrnuto, zbog velike sličnosti između ta dva naroda, jer sam uveliko i definitivno shvatio da sa Srbima je rat totalno neisplativ i poguban, ali da je mir, pomirenje, suživot i prijateljstvo sa Srbima daleko isplativije i najbolja solucija. Nešto što podržavaju čak i moji sugrađani Italijanima s kojima živim 29 godina i koji sam ovo i naučio. Ali dobivam i pitanje, Muamere, a gdje su tu Hrvati? Naravno, tu dolaze u obzir i Hrvati koji su na vrijeme shvatili da se geopolitika mijenja i da je Rusija pobjednica i da nema šanse da se Rusija porazi i definitivno na koljena baci, jer to nije pošlo za rukom ni onoj dvojici. Jedan je Francuz, drugi Njemac, koje ja neću uopšte spominjati, i zato što je velika je majka Rusija, odstupati se nema kuda, iza nas je Moskva. I opet poručujem svim slavenskim narodima u bivšoj Jugi, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost i političku pripadnost, okrećimo se Rusiji i BRICS-u, jer NATO i Evropska unija su poraženi u Ukrajini, što i oni sami znaju, a neće da priznaju. Okrećimo se, jer američki sistem nije više ideja, niti je više funkcionalan. Unipolarni svijet je gotov. I na kraju sviju da vas pozdravim, kao i obično, sa ruskom zastavom. Hasanagić je stava da samo zajedničkim naporima i razumijevanjem možemo sačuvati mir, a time i budućnost Bosne i Hercegovine. Požar tokom koncerta u diskoteci Puls u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji